Suwun. Ya sih. Halo. Halo ibu-ibu. Suarane wong lembu mah. Pada sehat? Waras? Ayo waras. Betek durung? Orang dinake madon aning Bapak Edi. Di Bapak Edi, di Bapak Edi. Ada majengan. Bapak Edi sing kupluke biru tah? Iya dong. Kun kupluke King Sapir. Iya. Kok dikit gak harap Bapak Edi dikit kah? Majikan kini. Takoni dikit. Wis gal tinakin maja bayar mana wis gal suara wis kah? Iya, ora wis dibayar lunas. Wis gak ada bayar mana enggak? Wis ya, Bapak Bayar pokoknya masih. mau gratis nggak Bapak Edi. Iya. Aku nah 2000 gak Pak? 2000 gak deh. Wong bayaran wis perangkat sing mau. Ujung-ujungnya blenak beli 2000 ji. Asu sih mas 100 kita mah 2000 gak Pak? Dari wong sing rada ngerti duit coba. Ya iya. Ya, masa siram bawa wis lunas gak dijaluk duit aku sing gede-gede bae sih mah. Kita mah sengaja. iya. Soalnya dibayar kan lunas orang kita masih Iya. gawa atusan euku. Langsung kita ngancil be Abang mata tadi di luar. loro wungkulan. Ah iya. Bapak Superwoto mending kana mau kah? Oh. Ketenger baka iket ya Abang, duit ya Abang. Iya, duit teh Abang. Baka sing cotome blue sapir, duit ijo biru maning. Deh. Ayo, lagunya apa lagunya ki? Ada nonton film. Oh, nonton film. Terus anak Kang Mudris wis anak, Kang Iya, Beji wis Kang anak. Mudris. Iya. Ayo, lagunya siap. Jenderal ana. Aduh. Ra. Iya. Nah, Ra. iya monggo nah. Ada. Duh, durung ngacan ya. Parudi ke? Oh, mantan majikan Parudi mah. Pada karo Bapak Superwoto. Wis ya. Rasa. Udah kayak kita kalau dikit ah. Dah. Rasa Ya, kok si anak gertel-gertel biasanya nembang lempeng bae. Oh, dua anak gertel-gertel ya. Kayak coldut. Rasa, duh, ya beli enakan temen sih ya. Ayo bisa sih nembang ya. Bos saya dik duh, Nembang anak duit. arep nembang beli sidang mana? Ya orang apa bari nembang gak kayak kita kesian mau nembang bari ngumpuli duit. Ya beli enakan pokoknya. Ngumpuli duit orang sidang mending nembang. Pokoknya dari beli sopan tuh, Bapak Rudi aduh. Tuh, wis gak aduh, wis gak Bapak Rudi dah. Wis aja nyari menu kena wis gak. Beli enakan wis gak bisa. Ya wis kon. Buraya wis kon. Rasa sing mau kakang ngenteni ora disangka nok susi setia ning janji Kula mah setia kakak. mau nesi kang suka arep balik mati jental jentul ngenteni pikire kusi Bakulan Sebenarnya kula rasa kagak bisa. Iya nang apa sih? Sebab loli Nok Denis lunga-lunga tanpa tujuan. Ku terpaksa kula Bapak Rudi Caniago, mantan majikan Bapak Rudi, Bapak Rudi kesuwun, Bapak Rudi, Mas Yayan, Bapak Rudi, pura-pura arep Bapak Rudi. Mas Yayan, Mas Yayan. Apakah pengen memadu cinta? Jadi mandi saksian melunga. Ayo nonton film percintaan. Nonton film Aduh Bapak Rudi. Iya. Bapak Rudi. Majikan nanti majikan dulu. Eman tutugakan eman yen sayang tutugakan sayang. Asih paduh mana sih? Sing Benak kan. ditembangi Bapak Rudi Bapak sing paling majikan anu, benak sing ini. paling sayang. Yo Bapak Rudi. Majikan masa Bapak duduk Rudi. wae majikannya ki majikannya Bapak ki. Rudi. Majikan. Nah. Majikan. Sing bayari Bapak Edi Yo, dewe wong dimulai. sing paling eman sing paling sayang. Bapak Edi. Bapak Edi sing paling eman
Edi wong Ih, sing anak paling pisan, eman, sing Mama. paling sayang. Yen eman tutugaken emanin, sayang tutugaken sayange. Duh Bapak Edi, Bapak Edi, Bapak Edi, Bapak Edi, Bapak Edi. Nonton film. Nah, bismillah ya. Ya. Non. Bapak Edi sing paling sayang. Iya. Iya, kan ya. Nonton Kanggo. film percintaan. Ala gunanya Bapak Edi? Anak gunane Pak. Kanggo praktek besok lamun wis kawinan. Hei, Bapak Edi. Bapak Edi, Bapak Edi, Bapak Edi, Bapak Edi terus posisi duitnya anyar-anyar terus Bapak Edi. Ayo daun tas jak risik. Bapak Edi, Bapak Edi. Biasanya Ini sih masih Bapak Parudi siapa ya? pulang kini. Arya, Di tangan kedua Arya, Arya terus, Arya, kesun, Arya, ayo si sebelah kene, Mau pulang. Haji Ayan, Kang Haji Ayan, kesun, Nok Deni. rasa tegar, Nok Deni. sing mau Nok Deni. Nok Deni. Nok Deni. orang disangka, not susi Iya, habisin Parudi, 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 akan ada Parudi, Parudi, Kang Beji, Parudi, 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 sebenarnya kula rasa keder pisan Parudi. asik Kang Beji. Sebab loli lunga-lunga tanpa tujuan. Bapak Suparwoto, mata majikan, Mama Arya, Mama Arya kesun, Mama Arya, Mama Arya, Kang Beji, Mama Arya terus Mama Arya, sakit asik. pura-pura arep periksa. Kang suka pengen memadu cinta, Jadi mending senian nulungan. nonton film percintaan. Dilanjut Pak ya. Iya. Kanggo praktek besok lamun wis kawinan. Hei, asik. Kang Beji, Parudi ternyata jogetnya asik juga. Kang Beji, Kang Beji, Kang Beji, Kang Beji, Kang Beji. Bapak Rizko siaran Tegal, Kang Beji, buat Aiyor yang ada di Jogro, anak Alip, bari kakek Jasir yang nonton yang tinggalan. Ya, Parudi ini, masih Parudi kabeh di partai duit yang pirang-pirang temen ya. Arya ya, Papa Arya, Papa Arya, Papa Arya, Papa Arya, Papa Arya, Papa Arya, Rasa Papa pegang Arya, sing mau kakak ngenteni. Papa Arya, Wong Patrol, Ora Wong disangka Patrol, Wong Patrol, Wong nok susi Patrol, Wong setia Patrol, ini janji. Wong Patrol, Wong Patrol, Mas Yayan, Mau nesi Mas Dani, Mas Dani, Mas Dani, Mas Yayan, 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 Mas Yayan. Sebenarnya kula rasa keder pisan. Sebab loli Papa Arya lunga-lunga tanpa tujuan. Papa Arya duh terpaksa pulang bebodo wong tua. Bos Edi, Bos Edi, sun ngaku sakit pura-pura arep periksa. kakak pengen memadu cinta, Jadi mending sekalian nulungan. nonton film percintaan. Anak gunane kanggo praktek besok lamun wis kawinan. Nonton film muter-muter wong loroan. Kula
Nuwun. Aja pada mudunan masih anak kang